Iarrik emo ez da holan lurrien topau dauen gaztaina bat modukua. Eta deko tripan ja, oza jandot, eta deko tripa zulo bat moduan nabil ointze, eske izan da zebez, 5 minutuko gauza. Botakagurakin, bai, ez dakit intoxikazio, eske ez dakit. Me arde desde aquí hasta la tripa. Le estoy echando, pero no puedo. Pincha un miosco. Bai. Me voy a marear. Vale, va, tú mate. Me voy a marear. No, acuéstate. Prefiero pasar mal que me pinche, sí. Toma, pastilla en vez de pinchazo. Espera, que es tu madre. Ahí dan. La fiebre no tiene que subir, ¿no? O sea, no la sube con esto. No. Al comer eso, vale. Eta zorrita behitu lehenengokoa. Lurreko gauzak, ez dira horaz hartzen. Amatxuk esan dizu hori fijo, askotan. Zuri da neri. Oin ez oztu, Ergi hasi ezu egune gurean abueltia. Ez que desgrazia bat bestia benatzetik pasatzen jata. Ez que, bai apar. Hazelako parea, ez? Karakola eta barea? Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Benetan. Eskantza, Bai. Es que te voy a dar una. Taran berriro. Barkatu,